يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد جالوان كيك إسلاما متدرين خطباتنا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مالي في جيفت عائشة رضي الله عنها isi amata sagalii fuudhee tajechurratti deemti. Yoo arra dura yaadattan obboleeyyan kiyya waa'ee fitnaa hoggumee haasawnee jirra. Achi keessatti yoo yaadattan gurbaa tokko akkuma keenyatti rabbiin laaffisee fiiti jalla jalaalu rabbii karaa rabbii nama yaamuu tureen isinin je. Yeroo kana gurbaa kana gaafiin tun itti dhufte amma isin amantaan islaamaa shamaraaf kabajaa kannitee sadarkaa olaantummaa kannitee jettaniiti. Mee rasuulli keessan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam intala xiqqoo amata sagalii akkamitti fuudhaa jennaani gurbaan kun shubahaa takkichaa tanaafi amantaa islaamaa lakkiseen isinin jedhe. Deebii tana inshaa allahu ta'ala ni deebisnaafi je'eetuman hogguutuu odoon isiniif hin himne karaa manaa deemuu ture. Amman tana dheengadda guyyaa arbiyaa odomaan tiktook laalu jiruutiti shamaritti arabaa takkarraan dhufu. Nu maal lakkise viidiyoo san maal jechuutti seente intalti tuni. Amman tana muslimoonni joollee xixiqqoodha fuudhanii anis duraan muslimaan ture ammas arabaa waanuma rasuulli islaamaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam intala xiqqoo amas sagalii fuudheefin tuni cunqursummaadha amantaa islaamaa lakkisee jetteetiti laayif irratti intalti tun kafarteen sinja baheetin jira lakkiseetin jira muslimoota kana waliin walitti makaminaa jette. Inshaa allahu ta'ala wanni tun shubahaa akka hin taane. Shubahaa jechuun amantaan islaamaa namarratti wal fakkaachuudha hoggumeeqa waliin jenna. Wanni tun ammoo rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam giifti Aishaa radiyallahu anha isii amajjahaa qaadhimatee amas sagalitti isii fuudhuun shubahaa akka hin taane inshaa allahu ta'ala waliin ilaalla. Muslimtittii takkichaa tanaafi gurbaa takkichaa saniin isinii hime malee warri biraa waan jee ammoo wallaahi alladhii laa ilaaha gayru akkas jechurra morma kiyya muruutuutu irra naa jira. Rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaartii tiyyarra maammee xiqqaa kiyyarra nin jaaladhaa jee kanin himadhe bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waan muslimtoonni nuti mufakkiroota waan ja'an jechuusan wa rabbil kaaba morma kiyya ifirraa muluun firadhaan maaliifi rasuulli salawaatullaahi wa salaamu alayhi giifti Aisha isii amas sagalii fuudhe. Ta duraa obboleeyyan kiyya ajaja rabbiitiifi hakaa ajaja rabbiiti wa rabbil kaaba ajaja rabbiiti. Namni collee ta'e namni anqaalii rabbii jala butamaadha fadhinnaati yadhiiseetin fadhii rabbii godhaa namni je yoo rabbiin waan akkanaa godhaa je ni gootan moo hin gootan. Alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir inni uumaa cufaatuu uume sa hin beeku اللطيف
كراءته ينن كتولسي أولو الخبير كواهن دبيكو سإنهم بيكو الله جين جل جلاله إسيت نفودي كجين رب العزة والجلال جل جلاله إن هو إلا وحي يوحى بر وما ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنا إسانيهن دبتني بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يوغا رئيسا بيكسكسني قدام ملك في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة جين أتيتنا هل كان صديين منامت سي أغريه جبريل عليه السلام إتيتك مرا حريرات الرا فوتوتي تكنولوجي زمن سنيتين أبيتي هل كان صدينو نتدوفي يرو كان حريرة سن إرا يرون ساقو هل كان صدينو سوراتين أركيجين جبريل عليه السلام مالجي هذه امرأتك رواية براغيستي هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة إسنتن جارتي تيتي الدنيا في آخرة الله جارتي تيتي نانجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يو ونتن ربي الراتاتي ربي نغاني قدا بمعنى ربي نغم قدا جتشو إساتي صلى الله عليه وآله وسلم أنا في إسن أكن الراهن لغنتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منامني أنبيوتا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي دغا نبي إبراهيم عليه السلام مجا إساق ألو مناما نغري مناما سن أتي كراتك أدون ما يمتوني لدا إسان هاشا أبدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله توتو إسا أججيجتو جل جلاله تنافي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسيفود تلمدا جالوانك يا كإسلاما رسولك إن يدرت صلى الله عليه وآله وسلم جيبت عائشة رضي الله عنها قادممتي ترتي أين قادممتي جبير ابن مطعم ابن عدي إساتو قادمتين تر رسول أندرت صلى الله عليه وآله وسلم إيغنا قادم من صدبمتي دي رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم إسي قادمتي إسي فودي يجو تصدفا جالوانك يا كإسلاما إسين صلوات مبوسون رامبتنا نسننجا صلى الله عليه وآله وسلم زمن رسولا كيست صلى الله عليه وآله وسلم دبرت دكانكن شمرت دكانتم فودون وانا عادي تري وانا كانت قدسني لا نيمت وانا عادي تكتر أما جالوانك يا كإسلاما بي أوا كيست شمرت دلتوفي شمرت بي يقبنا كيست دلتو بلغون إساني ددبتي بلغدي تبي أوا كيست دلت وانمتين يا إسني فاهم أن جالوانك يا كإسلاما جبوتي زيارة أبلي سقيا كم لما في كل سدي أكفرن جتينك انتلان أن أديرته جالوانك يا كإسلاما يرو سنتي 2013 تي أمتا كل سدي ترتي أمتا كل نندين والله الذي لا إله غيره ديرنا إسي تيجي قدنا إسي يو أغرتي أبو هكا أتو أكا أمتا انتهينا ننجت دي انتلا أمتا دي دمي ترباتي كل سدي جتاني ننجت مال جيسي بر ترتك غرغدتني دي قاما كان باسني بوك جان بيا أواتي تدلت هايا سعودين أمان تناتي متغافسني سهارا ترتي جيبتي عائشة رضي الله عنها أجت تدلت قدو ترتي جتشو جالوانك يا كإسلاما زمن رسولا كيست صلى الله عليه وآله وسلم جولمان هيرمون شمري آدي دائسين جنة حفصة انتلتي عمر رضي الله عنهما رسولا درت صلى الله عليه وآله وسلم غافة هيرمتو أما تقول لما ترتي حفصة أم المؤمنين نشوفها بكامي رضي الله عنها رسولا درت صلى الله عليه وآله وسلم هيرمتي درت أما تميكتي هيرمتي أما تقول لما انتلتي ابن أخطب رضي الله عنها إسينو صفيا بنت هيي بنت أخطب ججو رضي الله عنها إسينس أماتين رسولا درت صلى الله عليه وآله وسلم
gaafa heerumtu jaalawwan kiyya ka islaama amata kudha takkatti heerumteen sinja amata meeqa amata kudha takka so wanni tun gaafa san adiidha ani ummaati ya rahmatullahi alayha rahmatan wasi'a nin gaafadheen odoo jirtuutiin sinja abar akka ummaa amman tanaan ta'in feesbuukii qofa irratti ummaa ta'e kabaasu obboleeso waan dhugaa waaqeatti wajiradhu ummi guyyaa ati heerumtu amata meeqa jennaan nin turee naan jette an amata meeqatti heerumti ne beeyta amata 17 bara 1910 irraa hanga bara 1930 akkana wanni tun waan aadii turte jaalawwan kiyya islaama yoo amma gara baadiyyaa deemnes waanuma akkanaati agarra jaalawwan kiyya zamana san keessatti waan aadii ture jechu ta'afuraffaa jaalawwan kiyya islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam giifti Aisha radiyallahu anha akka inni fuudhe eenyuutu yaada kana kanneef ni beeytanii kadabare haditha waliin qaraane tokkootu jira bar Khawla binti Hakim radiyallahu anha haditha tokko waliin ilalle isiisaniitutu aje a'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq haditha jo to odeesite sa'aatitti collee tanaatu rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaa ergamaa rabbi giifti Aisha fuudhaa jettin asitti obboleessa kiyya tokkoon saahibii shamaritti tana fuudhi isii tana nikaa godhadhu yoonin jeen bar intala san ayli isii waan hin beekuufi bar naamusa isii waan hin beekuuf colloomina isii waan hin beekuufin gama san isa ajajee jechu afuraffaan tanaa jechu tashanaffaa jaalawwan kiyya deebii irra jabduu deebiiti qarriin foon isii tana naa qabadha kuffaarri Qurayshii rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam mucucaatiin suma isaaniiti bi'abii wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wasallam isaa waa hin mucucaatanii sinjaa bara haashaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam sanuma eeggatan keessaa'uu Abu Jahlin jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo rasuulli keenya salawaatullaahi wa salaamu alayhi guyyaadhaa yoo je inni halkanii ja yoo rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam halkanii je Abu Jahl guyyaadhaa ja yoo namni kun dhaabbachuu jiraa je rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam inni ammoo taa'u jiraa ja waan inni jiru bi'abii wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wasallam faalluma isaa deema jechuun silaa wanni tun shubahaa taate gaafa san kuffaarri Qurayshii rasuula keenya salawaatullaahi wa salaamu alayhi kadhiisan isinitti ni fakkaata ani ergamaa rabbiitii odoo jiru mee laala qaanfii takka malee intala amma 9 fuudhaa ja'anii silaa harbiitti hin kaasanii ni kaasan wallaahi hin kaasan garuu kaasanii I dare you namummaan fadhe abbaa feete gargaarsifadhu hadiisa sahiha tokko naaf hin fiddu hadiisa da'iifa meenaa baasa kuffaarri Qurayshii rasuulatti sallallahu alayhi wa alihi wasallam aboo ergamaa rabbiiti odoo ifiin ja'uuti intala xiqqoo amma 9 fuudhee ka ja'u sahihan baastu jalaadhe da'iifuma takka meesiifaa baasan abadan shubahaa miti tajahabbaa jaalawwan kiyya ka islaamaa giifti Aishaan radiyallahu anha gaafa sanitti irra beeytuu shamaraa odoon tahin irra beeytuu odoon tahin beeytuu isaanii turteen sinja laal irra beeytuun nama beekaa jira garuu nama beekaa kanarra isii beeku odoon tahin isiidha beeytuun period araan natiif taja'an jechuu akkas turte gaafa sanitti irra guutuu namaa turte jaalawwan kiyya ka islaamaa tanaafi rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam isii fuudhe waa sadiimoo akkanaatun nu hafe sanjilsatul istiraahaa boodaan nuuf hima anis kanin dubbadhe sillee warra dhaggeeffatu warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu amantaa islaamaatiin warra dhaabbatu rabbi nu haa godhu amantaa islaamaatiin warra taa'u rabbi nu haa godhu amantaa islaamaatiin warra ciisu rabbi nu haa godhu fitnaa dhokottee fi tamullatte irraa hillee rabbiin najaa nu haa baasu beekumsa faayidaa qabu akka sahaabaaf kannetti nutiifillee rabbiin nuuf haa kennu akka sahaabootaaf rabbiin mijjeessetti nutiifillee rabbiin nuuf haa mijjeessu nama zallamame cufaatu ifuu rabbiin haa dirmatu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جالوانك يا كإسلاما وان شبهة انتان شبهة رجعني فدن سوشال ميديا انتون أبليك أرلماتي كراج أفانو نمرتي صالحة علماء رباني داعي صادقة تاتيتس أفان نتجالنون فيمسطهن نمجرتي بر غرو فياوي وان انجر يو فيمسما برباد مسلم توتا نتي مسلما والرجاء توتو شبهات ناندد ديما شبهان تون ايغا دوفتين أمتا شنتمين سننجا سلا شبهات دوغا ونتون تاتي أمتا كم تكافي إبا أفردور باتي تانجالو وانك يتطربفا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر في حركة ديبي أوفده رسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة تولا صحابوتا نجي عليهم من الله رضوان أفني كيسانو تولا نرتي أولتن إسني ديبي تيجرتي أبي بكر ملي أبي بكر أمو الله توتو إساف ديبسا جيدي صدوما أبي بكر ولي رضي الله عنه فده تنافي حركة ديبو ججا جيفت عائشة فوده ججو رضي الله عنها وارضا أكم ولين جنة بيا أوا كيستي شمري ددفتي بلغدي مي أمانتنا age of puberty جاتي جوجل سيناتي سرچ goda intalti dakka amata meqatti ballagdi yogatte wallahi alladhi la ilaha ghairu abban fete nakijib sisu dandes ama saddeti fi cinatti ballagdi sinja inuma stage they are 5 stage jedeti kai ama saddeti ra ilamman amata kuda sadi talammada kuda sadirra ilamman amata kuda shani tan ilamman amata kuda shani ra ilamman amata kuda torba tan amata kuda torba ra ilamman amata kuda sagali biya Europa tigarin isani jalawan kiya amata didamitti ballagdini sininja abban fade scientific fact age of puberty jai unnoti doctor ronni isani tu isini fi sabachi sani jeju tan jalawan kiya ka islama رسولك صلى الله عليه وآله وسلم بيرن والانجراج نتماه نبرسيسو في فودين سنين جابر شهوة إساني في متي بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أكمتي نما قدوا والانجرات أكمتي جولدتك والانجرات مالك بير الرسول رضوان الله عليهن أجمعين قدوا تجرا إكو تجرا تجارسي الرادوه إني فوده تجرا تا جارسي هيك رسول صلى الله عليه وآله وسلم فوده تجرا جيفتي عائشة رضي الله عنها تكو أكيسي تجرا أكمتي والإنجرانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما حفصة رضي الله عنها أدو جرون والإنجراني دي إسي هيك بر سي هيك تنجراجين غرو يرو هيكم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم akka ammantana nuti wal goone kana firdi beeti yoo dheete adda siqaan fataabar dhengadda jarani kaa wali goone jaalalan soddaa tahanii jenne siree ammayaayaa jenne wallaahi siqaan fachiisa maal taate boo akkana waliika intalti tun dhengadda jaartiitee turtee bar ilmaan sadii sii qabdi barcaa bakka deemu cufattu isuma arrabsi yoo wal hiitan hariiroon teessan hin badduu bar maaliif ilmoo isin jidduu jiraga ati yoo yaa obboleetiiti yanqaanfattu jaarsa kee abbaa ilmaan keeti bakka deemtu cufatti hamattee ka isa arrabsitu garuu rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alee habsaa yeroo hiikusan radiyallaahu anha jaalalaan kabajaan ifga qabuuni hiikeen obboleeyyan kiyya jibriil alayhi salaam wahyii qabe dhufe yaa ergamaa rabbii habsaa deeffadhuu jeen إنها سوامة قوامة إسين نما قويا سوما نما هلكن دابت أما إسين تون
jannata keessattis jaartii teetii deebifadhuu jeen rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam deeffate hattaa bar rabbiin hiikaa san nurraa haa qabu yoo dhuftellee akkamitti hiitaa san nu barsiisuu fi tabiraa jaalowwan kiyya tuni hariifa isiitiin sin jaara qarriin foodhaan qabadhuun gaafa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maraahilaatuutu jira rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo fuudhu isaa amata meeqaati fuudhe isaa amata 25ti fuudhe sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummaan teenya khadijaan radiyallahu anha amata meeqa turte amata 40 turte isa dura hoggu meeqa heerumte hoggu lama mee namni shaawaadhaaf akka jarri wasakni joosan fadhinnaasatii fi jaan mee rabbi sodaadhu bareedaa sani inni sallallahu alaihi wa alihi wasallam dasiija keenyaati bar sallallahu alaihi wa alihi wasallam afaan isaa deeymarra mi'aawaa sani sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbanaawaa hancabbii daraniitii sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubran fuudhuu sila amad 25tti azzakallah shamara hoggulama hiiti ta amata 40ti fuudhe amata meeqa wajiraate amad 25 wajiraate 25 fi 25 amata meeqa amata 50 rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isirrat nam takka odoo hin fuune amad 25 wajiraate irraa duute radiyallahu anha wa ardaha wa hiya rosan fuudhe la kallaan isininja amata sadii booda fuudhe amata sadii singilumaan taa'e bi abi wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam eeganaa eenyu fuudhe ummaa teenya saudaa radiyallahu anha fuudhe eega isii fuudhe isteppin sadaffaa jaalawwan kiyya ka islaama amal lama wajiraat 53 lama meet 55 booda jaalawwan kiyya ka islaama beerran biraa yoo feetan guyyaa biraa insha allahu taala rabbiin wal agartanii umriin teessan dheertuudhaa yoo nun jee maalii fi rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagal fuudhee nuufin hima warra umriin isaanii dheeratee ammallee wal agartan jeerraa rabbi nu haa ta'isu haya gaafii tokkoon isin gaafadha awoo jaalawwan kiyya ka islaamaa amata 55 umrii shahwaati lakka dhiirri umriin isaa ida'aa dhuftun shahwaan isaa irrisaati dhufti parsantii dhibbarra parsantii taka qofa yoo namtichi tokko ama 55 ta'e fadhinnaan isaa akka gurbaa amata 18tti jabaadhaan warabbil ka'aba nakijibsiisi scientific fact dhibbarraa takkaan sinja umriin ama 55 umrii shahwaati tan sababa politikaatiif akka amma umar radiyallahu an isa waliinis saahibummaa isaanii cibsuufadha tanaafi fudhe malee wanni tun shubahaa mitiin isininja zamanni ammaa kuni kan ajaa'iba qabu kan namuu diini je'ee waan arkeen nu sossobu naatu sirriidha jechuun bakka hundaa lallabu waan gaariin deema seeta hoggaa achiisitti as qabu garuu hammeenyasi nama waa beeku malee kan biraatti hin dhaqqabu dubbannaan bubbee taane callifnaan buqqee taane akkamtu mala dhiiroo dubbii ammaa afaan isiituu dhabne dubbannaan lafti badde callifnaan natti hafte lafti hafduus haa baddu hakiim assanitti nafduus hin jaakam jettoo wanni tana cufaatu fidde maali ni beeytani tana je'eetin isinirraa dhaaf yoon isini dheeresellee ofii viidiyoo laaluu qabnu laaluutti hin jirru bar sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo ulamaa'ii yoo namni 300 laalan ustaadisan sheeknisan feemasii maalaa ya'anii namkum sadiitu laalaa bar kitaaba dubbisuutti hin jirru bar anaa fi isin yoo hujii manaa dalaganne abbaa feene daaraa goonaa bar yoo ammaan tana kompaareetiif diina walitti finnee kiristiyaana yahudaa waliinis wal farmuu taate uwwin iyesuus kiristoos alayhi salaam amlaak nawne kitaaba jo kitaaba sheekh ahmad diidaat rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yoo anaa fi ati dubbisne joollee kiristiyaanaa taganda wajjigallo oduun ta'in qeesicha guddaa jiidoo arabiin lafa dhoynaaf dubbisitti hin jirru viidiyoo nuti laaluu qabnu laaluutti hin jirru sooshaal miidiyaan biffeedha biffee tanarraa waanuma sii ta'u waanuma ati nyaattu waanuma garaan kee danda'u fudhachuu qabda
garuu bakki nuti dheene bakka hin jirre dheeneen isiniin jaa akkaan isiniin jee jalatti ulamaa'ii rabbaanii haa qabannu eegasii humantaan aboo rabbiin ni danda'a fitnaa dhogottee bita mul'atte irraa rabbi najaa isinii habas yaa daamuraada keessan rabbi isiniif haa guutu hamtuu cufaatu rabbi isinirraa haa qabu khayrii cufaatu rabbi walitti isiniif haa qabu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii wali rabbi isinii haa qabu allahumma aizz al-islaama wal muslimiin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم